Mwatambulwa kumusanza kwesu kwalonko tuzumana na mulwendo lwesu akabuku ka Myezi kabuku kakalembwa aba AM jimamu jindi chakamana twakalukulanganya Cibalo 3 koti mubuza ukasunu tulazumana na akulanganya Cibalo 4 mukubweka angala April ma gulampa hinali ya mwezi oyu ino lipandulula nzi anyowa basata muli himbo lipandulula amulegemewo ndimwambire mbo bakandambira bajembere bamwi ukukuba kokuti mujero wali kuligwa wamana ingala lizgwa kungala ikarata la mapopwe na abamayira mujeme mwezi oyu upandulula kuti ingala ya mapopwe hakuba bonse bufwefwerenga bwamana kuloka ansi kubantu bayanga mujeme ejino jindi bari jisimuli mumpati wokuyamina buyuni kuti butali mayira mujeme muhisi himwi ihabutonga mwezi oyu bawita kuti sisobererwa muyamini okunko kuti na muntu ulayamina buyuni mumunda wakwe gwina ungaola musoberera akumukonga kambo makuba amapopwe akayuma nkabera makuba alaliralira wa eryo bamwi ncho bati oyu mwezi ngusisoberera muyamini pese elihina tabalihi bantu banji chotwerere kuhibanja kuti mwezi oyu ihina botu ndirya mukubweka angala sena ntongo bana bahonto balihi ma ambweni tabayihi lino ndiyanda kusoleka kupandulula elijwi lyamba kuti mapopwe akajigwa akuyanikwa mane ayuma gusikira akaligwe mbuli musoha na abamangamwe mumwezi oyu bantu bamwi mubutonga na apopwe tete balireka kulya tabalisoipe balaliyobola kuti balijike musoha jindi jajirimo oyu musoha ulibo obu witwa kuti musoha wa ntongo mumwezi oyu ingamijero iri kwa mayinza yonse yanda kukuba abobo bantu gapati bamagaintu balatalika kwa ampa hihu hihu hakuya kulya jindi jajirimo guti na mubali wangu ulandi hakuhiba magani aya agwampa ulelede abuheba magaintu babatonga muminzi nonzuboya mga mambo atugole mponawa koti atukakuzumana ne ali muhiki ibola mu Cibalo 5 mbubo